ubwo cyangwa mwagiye muraceceka nta nubwo mwabwe babana mukinana cyangwa mwogezanya umupira mu midugudu ngo uyu munsi ndaza kuba ndi live ndaza kuba nsesengura imeze neza n'abanyeshuri abo twigana twarabuye ati uyu munsi muze guterekaho saa 4 nta mpamvu yo kwirwa muryama cyane reka tuze turebe ibyo ari byo kabisa uko nguko rero niko ibintu byitwaye njye nitwa Rodrigue Cyuzuzo nyita Lodi Chris uyu munsi tugiye guhera hano mu gihugu cy'u Rwanda n'ubundi ni muri equipe ya APR Football Club na equipe ya Rayon Sport mu ijoro ryakeye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryamaze kuba rigira gutya rizana udukangara cyangwa icyo dukunze kwitwa udupoti yatombora CAF Champions League ubwo mvuze CAF Champions League mavuze equipe ya APR Football Club kuko niyo izakinira irushanwa navuga CAF Confederation Cup ubwo mvuze equipe ya Rayon Sport kuko niyo izakinira irushanwa rero aya ma equipe yageze gutya yisanga mu dukangara tugiye dutandukanye guhera ku isaha y'isa zitazamanywa uyu munsi ku itariki 9 Kanama 2025 nibwo muri studio za Azam Media muri Tanzania hari buze kuba habera izi tombora ni tombora kandi yerekanwa kuri chaîne ya YouTube ya CAF n'ahandi n'abandi bafatanya ibikorwa bayo ama equipe atomborwa nazakira ijonjora ry'ibanze muri Nzeri ndetse n'ijonjora rya kabiri mu ukwakira ku nshuro ya mbere amarushanwa ya CAF azitabirwa n'ama equipe agera mu 120 harimo ama equipe 62 muri CAF Champions League aho n'ama equipe 58 muri CAF Confederation Cup ama equipe azaviramo mu ijonjora rya mbere uyu mwaka yose azahabwa ibihumbi 100 by'amadolari ni hafi miliyoni 144 z'amafaranga y'u Rwanda ari mu rwego rwo kwashyigikira mu bijyanye n'ubushobozi naho mu ma equipe 62 azakina CAF Champions League menshi mu mateka y'iri rushanwa abiri gusa niyo atazakinira ijonjora rya mbere ayo ni equipe yitwa Al Ahly yo mu Misiri Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo andi ma equipe rero asigaye yashyizwe mu dukangara turindwi hagendewe ku manota afite cyangwa ayo mu bihugu akomokamo ariko kugeza ubu u Rwanda na nota na rimwe rufite kuko na equipe yarwo yakinnye amatsinda mu myaka 5 ishize ubwo rero urumva ukuntu ibintu bigiye bimeze naho ibyo bikaba byatumye equipe ya APR Football Club yisanga mu gakangara ka mbere aho iri kumwe na equipe yitwa Aigle Noir yo mu gihugu cy'u Burundi Asas Djibouti Telecom yo muri Djibouti Insurance Company yo muri Ethiopia Kenya Police yo mu gihugu cya Kenya Mogadishu City Club yo mu gihugu cya Somalia Jam Sport FC Juba yo muri Sudani y'Epfo n'ikipe yitwa Miradeng FC yo muri Zanzibar ayo nama equipe ya APR Football Club hano mu Rwanda yisanzemo muri ako gakangara agomba gutombora Ego ndaje reka manze mvuge no muri CAF Confederation Cup kuri equipe ya Sport dufata umwanya wagiye tubiganireho muri CAF Confederation Cup equipe ya Rayon Sport yisanze mu gakangara ka kabiri hamwe na Flambeau de Centre yo mu Burundi iSport yo muri Djibouti Warita Dicha Sport Club yo muri Ethiopia Nairobi United FC yo muri Kenya n'ikipe ebyiri zo muri Libya harimo kandi equipe yitwa Dekada FC yo muri Somalia El Merreikh Bentiu yo muri Sudani y'Epfo Al Ahly Madani na Al Zamalek M zo muri Sudani Singida Black Stars na Azam Football Club zo muri Tanzania iyi equipe ya Rayon Sport rwose urumva ko ni ibintu bimeze naho ngaho igize gutya irisanga mbere na mbere Elisa enda kambari wembaze iki kibazo equipe ya APR iyi minsi iri gukora pre-season no kuri tariki 17 izakira Power Dynamos mu kwikomeza kwitegura nyine iyi mikino igiye kuba yakina imikino ya Africa CAF Champions League by'umwihariko nyine yamaze kubibona ama equipe bagomba kuba bazahura Yego harimo equipe zirakomeye cyane Aigle Noir yo mu Burundi na equipe nakita kataragafuka imvuga rimwe ahubwo se wavuze ni Kenya Police ariko nanone ukareba ntabwo ari ama equipe ari ku rwego ruri hejuru nka equipe ya APR ariko ikintu nakubwira Rodrigue iyi kipe ya Kenya Police ndakeka ko yize kuzanga mu Rwanda
yaje gukina mu Rwanda yaje gukina mu Rwanda n'ikipe ya APR muri yakinnye n'ikipe ya polisi muri amarushanwa yo guhuza ibishinzwe umutekano hanga mu gihugu cy'u Rwanda. Hano muri polisi haje nibuka ko haje yo muri Kenya haje ikipe ya Kenya Police nibwo yahuye n'ingiyi Police FC. Rero ikintu nakubwira ahangaha aya makipe yose ntango yoroshye ako n'ikipe ya APR twavuga ko nayo nanga ari ikipe yoroshye ariko bitewe n'ukuntu APR turi kwibona mano mino mikino gishuti gukina turi kubona ko ikipe ya APR ngiyeyo yo ndashidikanya Rodrigue. Impamvu ikipe ya APR ikinye nanga ikipe ya Gorilla banganyije imikino ibiri. Niba ikipe ya Gorilla inaniwe n'ikipe ya Gorilla izahura n'iyi kipe ya Kenya Police cyangwa ihure n'ingiyi asasi yo muri Egypt iyitsinde byashoboka hoye ntabwo byashoboka gute nese gute wambwira ngo unaniwe kurisha iby'iwanyu rega iby'iwacu na umutozo wa equipe ya APR ku munsi w'ejo yavuze ngo pre-season ayifata nko kwitegura ntabwo muzamushyiraho igitutu ngo pre-season ngo yitwaye gutya na gutya ngo yitwaye nabi. Erega impamvu abivuga abakinnyi be ngaho uzumve oya Rodrigue uzumve umutoza w'ikipe ya Rayon Sport avuga iryo jambo. Impamvu y'uyu ikintu ishingikirije nuko abati ikipe ngende kureba afande arambarije ngo ikipe imeze bite mubwiye gutya ni muhaye raporo ngaho uyu mutoza w'ikipe ya Rayon Sport azabivuga. Icyambere umutoza wa AP yabivuga kuko nta mufana nta kintu mufana yabivugaho ariko abafana nabo ubwabo babyumvishije nanga ko babyishimiye ese banditsinze nta muntu n'umwe ushobora kwanga ikipe ya AP ni ikipe y'igihugu nanga ikipe bafana. Rero we niba we nafandi babyumvikanyeho nta kintu ngero ndi mufana wenda wa AP nta kintu nabivugaho ariko se icyo nyibira kunaniye ugiye kwishyira mu mihana oya wenda ijambo rimwe wenda Rodi wanda amakipe yo mu Rwanda tumenyereye wenda yuko ijonjera rya mbere akunda kwerenga igihe cyose yego wenda urebye wenda nka 2018 igihe Rayon Sport yakataga mu matsinda ya Confederation yari yahuye na za Ridenik Academy Bujumbura yego yari yagerageje kuyitsinda za 2020 izo za Mogadisho City turi mu itsinda rimwe APR yagerageje kuyitsinda. Kigaragara cyo amakipe yo mu Rwanda ijonjera rya mbere byo ni hamwe bigomba kurirenga yego. Ibintu byo kuvuga ngo ijondera rya mbere ibigomba kurirenga ariko dukomeza kwirengagiza ikintu cyo kuvuga ngo ese buri munsi tuzaduguma ngo twavuye mu itsinda turi abakabiri cyangwa abambere naho ngaho tugarukiye ako wenda fetation twitonze pe APR imira kora pre-season nabi imira cyane kanganya turabona ko nyine igomba kongera imbaraga cyane ni ikipe y'ingabo z'igihugu igomba gukata mu matsinda pe kandi bigaragara ko haba APR haba Rayon Sport zaguriye amatsinda uyu mwaka ni bagerageze pe kandi birashoboka. Kananye gira icyo nongera ese iki nicyo cyari igihe cyo APR kugira mu matsinda ko bahuze babiririmba nga APR mu matsinda ese izaguma mu magambo cyangwa iki nicyo gihe oya wenda Dimo kamanze mubwira ikintu kimwe equipe ya APR ibifite gahunda buri gihe kandi nta equipe yari yose haba equipe ya Rayon Sport equipe ya APR nama equipe hano mu Rwanda tuzi ko isa n'umunota ikintu kibari mu mutwe yamaze kubona itike ijya muri Champions League cya Confederation Cup ikintu cya mbere kibaza mu mutwe nuko bajya mu matsinda ariko nanone bakirengagiza ko inshuro zose bagiye bazamuka bava muri izi pote babarimo baragenda bikanga kandi ntabwo bazikina neza ku buryo twakumva ko n'ubundi umusaruro ugomba kubonekera aho ngaho aricyo tugomba kutwerekeza muri aya matsinda. Niba tuvuga ngo equipe ya APR maginga yangaya mu gihe yazamuka ivuye mu ijonjara rya mbere ishobora guhura na Al Ahly cyangwa Mamelodi Sundowns cyane nama equipe akomeye. Njyewe nyibona mu ijoro ryakeye bavuga batangaza ama equipe nagizemo ubwoba ndavuga nese hano mu Rwanda ama equipe yacu
si yajya reka noneho gukomeza aririmba ngo amatsinda bitewe n'uko abakinnyi wabaguze nibyo. Ekipe ya APR magingo anga nibivuze ngo ukwezi kwa gatandatu ndaza kugutanga ku isoko ngura abakinnyi bahagaze miliyoni 475 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi cyane. Ayo mafaranga rero nka ekipe yatanze nuko igomba kugura abakinnyi bakomeye. Abo bakinnyi bakomeye rero nibamara kuza